Ja sam Marko Jurica, košarkaš KK Zadra, član juniorske postave i igram poziciju bek šutera. Pa košarkom se bavim već 11 godina, evo sad punim 12. Treninzi su bili jako dobri, jako sam zadovoljan s tim, jer tu sam dosta radio na svojim nedostacima i dosta sam tu, mislim osobno sam tu dosta napredovao i sad nadam se da će se to tako dalje nastaviti kroz cijelu sezonu i da ću biti što spremniji za godine koje dolaze i za normalnu sljedeću sezonu. Pa znači kamp je bio internacionalni, dolazili su ljudi, djeca iz cijelog svijeta, doslovce iz cijelog svijeta i dobro se trenirali, jako sam zadovoljan, ali isto i moram opet naglasiti da nisam ovdje kvalitetno radio, ne bi tamo ni bio, ne bi pišao sam bio i ne bi se bio kvalitetno odradio to sve tamo, jer ovdje sam kvalitetno trenira i to moram naglasiti. Pa jednostavno 3 puta dnevno trening, znači ustajanje ujutro u 7 sati, doručak, poslije doručka spremanje za trening, od 8 do 10 je trening, vratimo se s treninga, imamo odmor, idemo na bazen, poslije bazena je ručak, onda imamo 2 sata intenzivnog odmora u sobama, u 5 do 7 je drugi trening, vraćamo se, večeramo, dođemo s večere, spremimo se 10 minuta i opet navečer od 9 do 10:30-11. Pa normalno da mi znači dosta u nastavku moje karijere i za samopouzdanje, jer to je vrlo jak kap i ugledan i normalno ne može se to svaki dan se ne može ići tamo i dobio sam tamo poziv, tako da sam jako počašćen s tim i sretan zbog toga. A Dejan Vodora, eto, on mi je njega gledam od malena i on mi je stvarno idol i volio jednog dana pokušati doseći neku njegovu razinu. Pa protimac Zadra to za mene je čast, jer svako ko igra košarku, pogotovo u Zadru, samo jednog dana da igra za Zadar, da osjeti tu atmosferu, to ludilo kad krene, kad se igra finale. Tako da mislim da to je jedna velika čast i zadovoljstvo i mislim da nema boljeg osjećaja od toga. Dosta se prati otac, on je lud, on na svaku utakmicu ide. Sestra isto, ona studira u Splitu, ali ona isto svaki put kad može gleda live stream ili nešto. Ja isto kako mogu uvijek idem pogledati utakmicu, tako da više manje svi pratimo. I majka isto pogotovo, ona isto prati. Moj cilj je za početak proći seniorske pripreme jer sam bio prošle godine pa mislim da bi to trebao biti jedan iskorak u moje, ajmo to reći, karijeri. I bar dobiti priliku, želim dobiti priliku da treniram, da jačam malo, da treniram s jačima, stičem to iskustvo i normalno u juniorskoj sezoni napraviti što bolji rezultat. Morat ću dosta raditi na pozicijskoj obrani, to je nešto što stvarno trebam dosta popraviti i na nekim detaljima u tehnici i to je to. Pa košarku nije to neka džir ni nešto, to je jednostavno u meni, volim se natjecati, volim dokazati da sam u nečemu bolji od nekoga, jednostavno želim imati nekakav natjecateljski duh u sebi i mislim da je to tako treba biti kod svakog sportaša, pogotovo kod nas mlađi, ta žar, ta želja za pobjedom i to je nešto što svaki od nas treba težiti tome i biti bolji svakog dana.